NKBA ningkan esek ameipi mesen pen pachun ponlo. Somsing kora phonilip constituency ke parlo panjan hiriri along ningkan esek ni hangkar bi bapti session mate chihek pen NKBA ameipi ke paman pon. Ni phaikhrin ar ke pen ni phaikhri si an mesen mai pachun ponlo. Bangso ameipi along ongdung ar mung chitong dun si lapen ongdung mondoli chitong dun si ar namangno pathe ponlo. Lapen ke tirikan pen ferang ke thengno ke pachenia lam thele ar jupon senang rong te ke pen harson rong hang report time news difu ferang ke tuhan itu bisa tum di pen ke churu ke je lo na tum masih tum ke lo nang tum kar juga ni bang so mai phal pachun bi phal tum phal tum ada ke tum lapen so si pon se me ke chirap dam itu pon si mungkin tin se chirap do tin se me ke chizong pon so ada bang so nami tum longri kan kicak mam tadak monduli hoi kan kicak lah kicak bang ini tum longri hoi kan kicak lo monta monduli bang si dihiri monduli kusin tum jong pon lo dan semunding dong si kicak pon kan tum ada kicak ria men ni kosong PHABF itu Panjang Hiliri Area Baptist Fellowship. Anda so ria long monduli kan do Itu area long ke monduli komplit itu long ke monduli trokwelan atau fellowship ini. NKBA. Tante nanti tum bangson ke beni kan sega mai pi thong tharu sira konkret thola bangso ke chak long pon nami tum ani kusan ko matra Itu ningarong pig lo, bangso mai pig chak long pena pot, lalu itu ning take long lo, anam manam ke tanah pena job pena ongdung, ning kecurui lah pena, ki perang mat ke bang kecil pena itu, dokon tu si ning telo lah pena ning tarong pig lo. Nanti lah nanti tu na monduli ongdung monduli nang chitong lo sila so nang chitong nang hanang tu tri tamin ko pila itu kan tu Ini tu turi kamal ahim pena mage semet pet, aki curu si pig lo. Akhirnya cuma area kita hek, lalu itu panjang hari area long kan kita di mana pun. Kita me ongdung pernah isi ongdung hek popsi, tapi kau kira anak mandiri tu mata itu ngom. Ladak kiri kama hin pen curu parpik lo, anak tu kira hek pop, curu si pijur. karena kalau bangso mai ke chak long pena kisi kita tak pon do Ini tu nono mana bangsa lagi cak long, soalnya kisum bah keturunan soalnya tu cek long le. Klaim kita mantan itu klaim mesen, lalu no sambil itu mesen mesti cek long lah, kisum soalnya. kalau bangso mai ke tu pan kita ding nang chirap do Itu apa bangsa mai cek cak pan kita itu nang siapa dulu, si yang siapa yang bisa tu bisa tu mai pilih pan siapa pun, kita lokal misi kita mai itu curung pisah misalnya, hang area no lah pernah mikir, dua sang siapa sing siapa pun lo, so mai pachun kita, undung tu nang, kita siapa pun sini, kita apa pun ini je lo mudah siapa pun itu. alimen handling lah Elemen lah ke machios tu di, kita reception committee long ni, reception committee general secretary. nang kedon hin kana than suri akadempi aja dulu pasal nang than kita tidak semua ada NKBA ni kan sek ameipi thong tharu sira konkret thom ichong sila ban solong kuan ba kan chitong do kono sa Itu Pangsi di NKBA Baptist Association Oipen yang kami tu yang Chorolo nanti kami pesan itu ningkan esek ameipi long nang Oipen itu kita selai nanti pet hang Japan itu mengalami pesan dengan Pangsi itu NKBA Baptist Chorolo itu pining ningkan paru isiran kreatom apong ada kiri long keteman pon itu Harman bangku mati delegates ko ganito bang parot sokan bat citong la pena parta jola jumjum pena itong do mate visitors ko lo la ke itu ini tego teng ko te pini bang suri ko bat se chot jimime beson se te lo nanti sana bangso halong na itu pene alhi chutha pon do ma dile tum akapre kal hi ga be seta prang pen tameli tum ko dora pet temra per tum sikyo ang itong dundo di mo pulpen aprang tum temra per tum lang ni joks tame la pena parke tani tum thanga tum sai sesi itu tadi nang itu bangso mai sek PPSK si chitong la mai sek ni tum bubuson se la kene kaching thur ponji ma keme na thu ke paprang kon thek ji ma ini tum
Romana tu family tu mesen mer pen ke tu thak thagi chargo sai ka bederji la pen itu na boson si rong rup stame ko boson si mondoli long stame itu mesen mer pen ke tu thak thagi mal hasi ke thak ko Nanti, terus ada curug kopi lo nanti apa orang cipi lo kan kok.